Helo, yn y fideo yma, bydd chi angen 2 bêl. Os oes dim peli jyglo gyda chi, gallwch chi ddefnyddio orenau neu afalau neu hyd yn oed sanau wedi rolio tu fewn i'w gilydd i creu siap bêl. In this video, you're going to need 2 juggling balls. If you don't have juggling balls, you can use oranges or apples or even 2 pairs of socks rolled up inside each other to create 2 balls. Dyn ni'n mynd i edrych ar 4 tric gwahanol. We're going to have a go at 4 different tricks. Dyma'r un cyntaf. Nodwch fy mod i yn edrych i fyny. Dydw i ddim yn edrych ar fy nwylo. Try to look up at the peak of the throw rather than down at your hands. Dydyn ni ddim eisiau'r dwylo i godi ac i dilyn y peli. Cadwch eich dwylo lawr wrth eich ochr. You don't want your hands to chase the balls. Keep them down by your sides. Newn ni drial e eto. Dyma'r ail tric. Un bêl yn cael ei taflu ar ôl y llall. Yn y trydydd tric, maen nhw'n mynd i groesi. In our third trick, the balls are going to cross. Ac am y pedwerydd, for the fourth trick, mae un yn cael ei taflu ar ôl y llall. One will be thrown after the other. When the first ball has reached the peak, throw the second one after it, fel hyn. Da iawn chi. Cofiwch, gallech chi stopio'r fideo am unrhyw foment. You can stop the video, pause it at any moment.